balai pencukjet penem sab jonga syar kip sabai bela pelot em shan ngala ai nok ka bai yeng menen hi mat ba ngayo bai bela wat ban ab itu ro emange balai bela pelot blok sat pat na balai shan pihak berkeren hadu kata-kata pimut ngadai kamar kebala jot sa pelang kalau semua bahaya mamta nadu ba balik bela balai kalau semua bahaya kamai bela balai shan berkeren du kata pilate biru baklan mapi ngamlong kumdi kumpalong mata Kena pi nawan akan sebab ni pas jelat mah. Shan, dan pesan ni an, tit kau tit cor bulu malah. Menjadi. Kapi sebab tadi tu sudah tu meruai. Ngalalai. Balai, kene hijau pana, apalah kendarian, apalah ampli ke ulok. Wat sengawi Shan, mengadang kriteria ngambil sengau dah. Wat, ngajuan kan sebuah royam, ngelajuan ni kita. Kerja dengan tangan. Nak lebih siapa Shan? Nampak nak ada biar tu ipi mana? Om den IE coba cari. Balai. An setia kong somot. Lek kumdu kencan abang ngaruh nam dan pisah syuk watang bantit kau ro. Pikiran beat balik Shan tadi. Ngomongin tangga. Nah, aku apa? Kesenang kerja mana? Shan. Kamu sudah tahu dah. Ngomongin tangga. Aku asyik ni kena udur. Berhenti coba.
Session, naila kuni. Kelate biro, pangamdan bayang basam, pangamdan cakahan menurut. Jangan mi benar-benar. Mi. Yang harus tahu, mana orang tua kerja sedang. Tôi sẽ chăn lấy cái gì sẽ đâu cần gần lên năm tuần cho cả không đủ tôi sẽ chăn tôi sẽ chăn lấy cái gì chăn gần lên sẽ đâu cần chăn